Kardong solangdo arato anapan non nili Karbi Longri Abirta ke thanabang sami ojang terangpi non birtang ton pen arju ponsena. Koilamati daigromalangroy RCC adelong tangdapo. Lakhain koirapho nilip constituency kaparlopon angkang Koilamati alongkedo daigromalangroy RCC bridge kimpon bomlo. RG dingkloi pen kimle ington lesi kimpon bomlo. Bonta non melom anki ajoanarlo labangso adelong kimrang pon bomlo. Non kewangji ningkan suri ingkoira isia ningkan jang miachiklo angbong patang pivek popusi labangso daigrom alangroy RCC adelong a contractor Alam Khan pini lamchak chipipon. Labangso adelong a contractor aphan kachitong donatum SGB Lawrence Teron Kasomari polling center amaipu Philip Terang Koilamati Development Committee KDC Saihem Langbang Office Secretary Kongchun Bang Bosonrongphar PWD Department Horosingbe MS Koilamati Lems Kongchun Bang Mohon Teron Lapen Ong Dungatum Chitongdun Pini nilip Koilamati Daigromalangroy RCC Bridge Tangda Popusi Aning Arong Pen Alam Khan Lapen KAEC CEM MEC MP Lapen MLE Atumaphan Kachoro Pipon Konmania media সিহঁতক মই মাটিখিনি অলপমান মই কথাটো মিডিয়া আগতে কওঁ কিন্তু আজিলৈকে মই লাইভ অহা নাই প্ৰব্লেম কি আছিলে এইটো 16/1 বৰপথাৰ ডিভিজন আণ্ডাৰত এইটো কয়লামাটিৰ ব্ৰিজটো আগত সঞ্জয় ফাঞ্চু নামতে আছিলে তাৰপিছত কেনচেল কৰি কিনি খৰচিং ইণ্টিচাৰে তেতিয়া HUD মিনিষ্টাৰ আছিলে কামটো মোক দিলে আমি কামটো আৰম্ভ কৰিলোঁ কৰাৰ পিছতে প্ৰব্লেমটো কি হৈছে টেকনিক্যাল ডিপাৰ্টমেণ্টেলি সোইল টেষ্টটো কৰা নাছিলে সেইটো কাৰণে তলত ৱেলৰ তলত পাথৰটো আহি গ'ল তাৰপিছত আমি কাটি অৱস্থা নাই তাৰপিছতে এতিয়া কাটিখিনি লাষ্টত একটা ৱেলটো ক্লিয়াৰ হৈছে সেকেন্ড ৱেলত আকৌ আমি ফচিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ সন্মানীয় CM ছাৰ তুলিৰাম ৰাঙাং ছাৰো বহুত আহিছে ইয়াতে আহি পেলাই কৈছে যে কামটো সোনকালে হ'ব লাগে আৰু মই আগতো CM ছাৰক মই প্ৰমিছো কৰিছে যে মই অমুক দিন ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি কিন্তু প্ৰব্লেমটো টেকনিক্যাল প্ৰব্লেম যে এইটো ৱেলটো ফসাৰ কাৰণে মই কথাটো ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ লাষ্ট আমি 3 মাহ আগতে এইটো ৱেলটো ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ সব ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া বস্তুটো মাৰ্চ লাষ্ট এপ্ৰিলৰ ভিতৰত মই এইটো ব্ৰিজ কয়লামাটি ব্ৰিজটো মই কয়লামাটি ৰাজক মই কাৰ্বি লংৰ ৰাজক মই একটা কথা দিছোঁ যে মাৰ্চ লাষ্ট এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে এইটো ব্ৰিজটো 16/1 আণ্ডাৰ বৰপথাৰ ডিভিজন PWD itu ami clear ku Tuleram rong hangaphan choropar piklo nilitum ka chuning ria teng pen labang so delong nang patang tipa prap nang ipu pen non alangli contractor masame chipulo March April la chekleon thom pliang bong pen bangke 2021 bangke patang vek populo la si saraphan apora teng pen labang so akam nang pangcheng pithe kapot la pen rara ke sung akelak school samarapan kedam ke wang siksak kado kawe nilip ararapan an isi akejoy ke atowar Kedamtang matijong ni phaisir kebarni volong komaji pen kahilo kilometer ke thom hidilangso arongalong National People Party asongatum pen rongthomara chingrum pen mai kapadopon Labangso non MLE kilik nangkili jidok aparahut anutina political party atumta dode sang sepen vote kerek amai kapadopon Lason thak-thaksi lakha kreisi langpher MEC constituency angkang hidilang solong volong komaji pen kahilo kilometer ke thom National People Party atumpen mai kapadopon Bangso maya long aluhi aman pen kachitongdun NPP General Secretary Sri Lama Langkumar Nagaland State and in Charge of Hills Autonomous Committee Vice President Rajan Timung Hills Autonomous Committee Vice Chairman Sukor Singnar HAC Lapen Rongtho Magang Buratum Chitongdun Bangso Maya Long Don Phokep Sose Arar Atum Kaprek Asong Pen NPP Along Chepa Ogdun Pen Maiki Jud Angdeng Ahut NPP Ahin Pen Rongthom Araraphan Akejoy Pen Sintek Ron Pon Pen Mai Ingsam Jin Pen Pachun Pon On behalf of Nagaland and on behalf of entire Karbi Anglong I welcome and greetings Junaidias. আজি ইয়াত
Jama hatu yat. Central Prabi ase yat, District Prabi ase. Muka yat aikana ekta program interaction brief. Informal ekta program is now থাকিব এনেকা শুনিছিলে হলিবি মই বেছি খুশি পাইছি ইয়াত সবটো সাধাৰণতে মই well organized. Let me just brief মই 5-10 মিনিট লাগিব about NPP party লা NPP party to আমি কাম সব জানে founder to late Prono Sangma, former speaker, former MP. Type found for us A2 party to Aro A2 party to Itia Talura Conrad K. Sangma. Thai national president as James Sangma, elder brother of Conrad. Aro Agatha Sangma, younger sister of Conrad. Agatha Sangma to itia MP ase National People's Party la. So itia within 2 years National People's Party to ita tribal party ase. National People's Party to national party ase but with a tribal outlook. Aro kenega grow ase within 2 years state sarita powered ase ruling on ase. Why? Because this party eto party do Northeast party karone ase Northeast people and Northeast people do kon Naga mano Karbi mano Khasi mano tribal party ase. Itu eta vision Conrad Sama Baba late PS Sama. Itu eta dream vision eta rakhi kena itu party to thas. Kile because mainland India BJP ho Congress bhi ho mainland India political parties jimanta ase Northeast karone ki kori digina ase आवाज इमान उठाया से नागालैंड पुराबी कार्बी आंगलॉन्ग पुराबी मेघालय पुराबी एक ता खुदा भी होने की नाचना नहीं था बाशिंदो आइकना दिबो डेलीवरा आइकना बाशिंदो दिबो ता कोना कोना सपोर्ट बाशिंद दिबो कोरी दिबो काम कोरी दिकी नाचना नहीं इतो एक কথা भी লাগে আমরা हेतु কাৰণে enough is enough. But we will raise our voice. With one voice, eta notice bonabo. Hello. Itu party to form for us. Awas uthable. Ami kan awas to MP ekta hobo, duita hobo, state, regional party, jimanta ase, muru party, jimanta ase, ekta MP, duita MP pra parliament kota koribole, napare to, nohoni to. Etu mane National People's Party ekta mane vision to, target to, 10টা ওপৰ MP বনাব আৰু আৱাজটো উঠালে Pinimati jong ni phai inkoyarni Singhason constituency polling station Lakha Troxy Kebraheni Bengbong lang solapen langbung dingpi arongalong KAAC EM Amor Singh Pisopen Radatumakar I Chinisi Bengbong lang so Radaphan Delong Lapen langbung dingpi Radaphan Rongker Sethai hoi patang pipon
Bangso mayalong aluhisar po aman pen KAAC EM Amor Sing Tiso, KAAC Secretary Ake Haipi Nerola Pangchupi, Lapen BJP along Klem Rapet Kithe Kidingatum Chetongdun. Lapen Bangso mayalong EM Amor Sing Tiso, ahin pen lam the ke jaipon atengke, non kevang jia pora hutsetami, Singhason constituency yang kangalong ansose kapaching thur pontu poputa rarapan lamchak jipitu. Lapen ong dungarat cetong dunpen, mai RDP dunpen ing samjin pen pajut pon. Kaso put have la bengbong lang so hawar arat atum han kupini ketan pon yelam na masa. Bengbong lang so nilitum wang eklo, hola so hod bangga dolong tawe jatawe. Ada rong ni do arong happy. Amasi lada langroi tado angge kacelengi kado weta sumpit la sojo ini. Nitum CM sar tuliram rong hangpan tuni liponsi towar lapen dolong approach road pen la dolong labang sonang ding pipon nangi sar pulo angge CM sar alangli nilitum labang sorong ni pan 70 lakhs la so dolong pen lapen approach road labang so in election panonang tapon pen la local contractor si so towar lapen ga dolong ga salam lo lapen apura teng pen salam lo ka salam ta meolo la sipini inauguration kurilo lapen ke non labang so arong kepacing thuri mate langbung lingki area kepang cing thuri pan sitame pinaan CM sar along nili proposal pidono adalah high proposal kadok bawe sitame kam keklem kedeng ponepan keng ponepon haido anta Surulas. Pinya Abirta la ansikang ton cholo kaduka via phanta kardong.